Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano no kuri nimbonesha kure yacu Burundi News TV. Iyi nimbonesha kure imwe rugendo ushobora kuronkaho amakuru agiye atandukanye abariko aravugwa hirya no hino mu isi, cyane cyane amakuru agaruka ku biriyo biravugwa hano ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru abagezweho ariyo aratrendinga ku mbuga ngurukana bumenyi. Reka turebere hamwe update z'amakuru azindutse ari kuvugwa cyane mu bice bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino mu bindi bihugu byano ku mugabane wa Afrika. Amakuru azindutse aravugwa na makuru agaruka ku buzima bumeze nabi bwa General Alain Bunyoni wabaye ministre w'intebe w'igihugu cy'u Burundi ngaha, ndetse aba n'umuyobozi wa polisi akora n'indi mirimo igiye itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero by'umwariko akaba akomeje guteza urujijo, abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bashimangira ko uyu mugabo yoba yaramaze gutoroka ngereza ikomeye cyane hano ya Gitega yari amaze iminsi apfungiwemo guhera umwaka uheze w'ibihumbi 2023, ariko kandi gushika nonaha abandi bantu bakaba bavuga yuko uyu mugabo yoba agihari, ahubwo yoba yarasotse muri iryo bohero agiye kwivuza hano mu mujyi wa Bujumbura nyirizina. Ariko kandi abandi bati uyu mugabo yoba yamaze kugera mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse kwigeza amagingo aya ngaya abantu bakaba bakomeje kugenda bahura n'urujijo rugiye rutandukanye muri rusange. Hari amakuru rero azindutse aravugwa ku buzima bw'uyu mugabo bwa butameze neza. Uyu mugabo amaze kurwara diabete ikomeye cyane, ndetse akaba amaze iminsi anasaba yuko yorekurwa kugira ngo abashe kujya kubonana n'abaganga bashobora kuba bomufasha gusigasira amagara yiwe kugira ngo abashe kuba yorama ku isi. General Alain Bunyoni rero wahoze ari ministre w'intebe w'u Burundi n'umukuru wa polisi warufunzwe akomeje kugenda aburirwa irengero ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko mu Burundi hashobora kuba hagiye kuba icyo twakwita nk'imperuka cyangwa se kudeta y'amaraso, ndetse bikaba bishobora gutuma hameneka andi maraso menshi cyane, mu gihe uyu mugabo byaba byamaze kwemezwa neza yuko ashobora kuba yamaze gutoroka nyirizina, kuko n'umwe mu bantu bari basanzwe bafite ubushobozi ndetse n'izina riremereye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi abakurikiranira hafi ibibera mu gihugu cy'u Burundi baremeza neza yuko General Neva yamaze kugira ubwoba bwinshi cyane, yamaze guhamuka, ndetse ngakaba ayatangiye gutegura ingabo zikomeye cyane, ndetse ngakaba yongereye n'umubare w'abasirikare basanzwe bamurinda. Ni nako kandi umwuka mubi ukomeje kuzamuka ari mwinshi cyane mu ishyaka CNDD-FDD risanzwe riri ku butegetsi, dore yuko iri shyaka ryiwe by'umwihariko risanzwe riyobowe na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye, cyane cyane abanywanyi ba General Alain Bunyoni. Kugeza ubu ngubu rero kandi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, mu gihe abasirikare General Neva yamaze kohereza mu gisirikare cya FARDC kugira ngo bafatanye guhangana n'umuhari M23 umaze igihe ujegeza unazingereza ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko babashe kuba bawurwanya. Ariko kandi uyu muhari ukaba ukomeje kugenda ukora amateka akomeye cyane. Uyu muhari ukaba ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ubashe kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Haravugwa yuko by'umwihariko wamaze gufata ampiri abarundi bagera muri batatu bari mu bacungaga umupaka by'umwihariko uhuza RDC ndetse n'igihugu cya Uganda mu gice cya Ishasha. Ubu noneho nyuma yuko M23 yari imaze iminsi irwana inkundura mu bice bigiye bitandukanye, ubu noneho M23 nifite ubugenzuzi bw'umupaka wa Ishasha nyuma yo gutsinda FPP ndetse na Ruda urunana n'abawazarindo ibarashishije bimwe mu bimodoka by'intambara by'ibifaru bimwe iherutse kwambura abasirikare bo muri Afrika y'Epfo ndetse no muri Tanzania bazwi nk'abaho mu muryango wa SADC, nyuma yuko by'umwihariko bari baragerageje by'umwihariko kuataka M23 baturutse mu bice by'Imubambiro hejuru y'Isake muri teritwari ya Masisi, ariko bikaza kurangira abasore bayobowe na General Sultan Makenga bakomeje kuba by'umwihariko birwanaho ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi byaje gutuma abasirikare benshi cyane cyane abari bariyomeye kuri FDLR by'umwihariko bari bagenzuraga ibyo bice by'umwihariko bongera guhamuka, benshi bahunga berekeza mu mashyamba
ishamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Kamala Harris yamaze kuba umunyamahirwe ugiye guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu nyuma y'uko Donald Trump by'umwihariko amaze kubimenya yamaze kumutumira mu kiganiro maze undi amubwira yuko bitoshoboka. Inyabugogo mu gihugu cy'u Rwanda muri gare ya Nyabugogo hoho cyangwa se ikamyo ya hoho yagonze umunyonzi umugore ahita ahatsiga ubuzima. Ikaze mu biganiro byacu bishasha mu gitondo cyo kuri wa mbere itariki 5 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 aho tugiye kurebera hamwe update z'amakuru azindutse ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Reka ngutsuzo ngurikira uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye haba ibujumbura za Gitega Ngozi ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye mudukurikira muherereye. Reka mbipfurize kumererwa neza cyane abadukurikira bari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, Congo, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Mbifurije kumererwa neza cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone cyangwa se subscribe kora sabone kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tugenda tubategurira gatanu ku kandi, dore ko iyi ari yo mbonesha kure imwe rugende ushobora kuzajya uraronkaho amakuru agiye atandukanye abariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka nkubwire yuko rero guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kubera benshi urujijo cyane cyane n'abari mu nzego z'umutekano bakaba by'umwihariko bakomeje kugenda bibaza niba koko ibi bintu byoba ari byo. Icyakora ku munsi w'ejo nibwo by'umwihariko Ngereza ya Gitega yashimangiye yuko ubuzima bwa General Alan Bunyoni bwoba buhagaze nabi cyane ngo bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga cyane. Uyu mugabo ubwo aheruka kuburana n'ubundi ubwo yari yarajuririye icyemezo cyo gufungwa ubuzima bwe bwose kuko yari yarabasabwe by'umwihariko nk'uko yari yarabisabwe n'umushinjacyaha cyangwa se ubushinjacyaha bw'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yaje gukomeza by'umwihariko kuvuga yuko akwiriye kurekurwa nyuma yuko by'umwihariko ibyari bihari by'umwihariko byagaragazaga yuko ngo we arengana ndetse ngo byatewe n'inzego z'iperereza zabashije kwinjira mu makuru yiwe y'ibanga, ndetse by'umwihariko anavuga yuko ubuzima bwiwe buhagaze nabi. Hari video yasohotse rero by'umwihariko yerekana uyu mugabo arembye cyane cyane ku buryo ubona yuko amagara amuruhije, ariko kandi nyuma y'iyo video amakuru yakomeje kugenda avuga yuko uyu mugabo yaba yasohotse Ngereza bivuga yuko yoba agiye kwivuza, ariko kandi akaza kujya mu gihugu cy'amahanga mu gihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin, ariko kandi kugeza nonaha leta nta kintu yari yatangaza ku buzima bwiwe, ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba n'ubuyobozi bwa Ngereza budahakana ngo arahari cyangwa se ntahari. Icyakora ubutumwa bwamaze kuba bwojya ahagaragara bwari buriyo buratrendinga ku mbuga zigiye zitandukanye nka Facebook, by'umwihariko bwagaragazaga yuko uyu mugabo yaba amerewe nabi, yaba by'umwihariko amerewe nabi cyane. Bamwe rero mu bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko ngo uyu mugabo yaba amerewe nabi, ariko kandi abarimo Reverien Ndikuriyo usanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD akaba yamaze gushimangira yuko byanze bikunze uyu mugabo agomba kuba yorekurwa, byanze bikunze bitaba ibyo akaba hashobora kuba hoba akantu cyangwa se bakaba bakwitega akantu gashasha guturuka nga mu gihugu cy'u Burundi, akantu gashobora gutuma by'umwihariko General Neva ahura n'akaga gakomeye cyane. Amagambo ya Reverien Ndikuriyo by'umwihariko usanzwe arongoye uyu mugambwe aragaragaza neza yuko by'umwihariko hashobora kuba ibitero bikomeye kandi cyangwa se indi coup d'etat mu gihugu cy'u Burundi, ari nayo uyu mugabo anashinzwa cyane, ariko kandi hakaba hari n'andi makuru avuga yuko by'umwihariko hari indi migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'abari ku butegetsi
by'umwihariko imaze iminsi ishimangira ndetse inagaragaza yuko by'umwihariko abantu basanzwe by'umwihariko abayobozi bayo basabye General Neva gusesa guverinoma yiwe byanze bikunze, by'umwihariko ndetse no kureka abakurikiranywe ndetse n'abahunze igihugu cabo guturuka muri za 2015 bakaba bogaruka ngaha mu gihugu cabo cy'u Burundi cababyaye, bagafatanya n'abandi barundi n'abarundikazi mu kubaka ndetse no gushaka iterambere ry'igihugu cyabo, by'umwihariko ndetse ngo bakaba banongerwa muri guverinoma. Bitaba ivyo rero ngo i Burundi naho hakaba hashobora kuba hoba imyigaragambyo ikomeye cyane, imyigaragambyo ishobora kuba by'umwihariko yatuma ibintu biba bibi cyane. Kugeza none rero by'umwihariko biravugwa yuko inzego z'umutekano zotangiye kuba nyinshi cyane mu gihugu, mu mujyi wa Bujumbura, ndetse by'umwihariko ku ngoro y'umukuru w'igihugu cyangwa se ku biro by'umukuru w'igihugu. By'umwihariko hakaba hakomeje kugenda hagaragara abashinzwe umutekano benshi, ndetse General Neva akaba yamaze kuba yokongera by'umwihariko abamurinda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya ibi byose bikaba biri kujyana n'uburyo hano mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongeye kugaragara icyo twakwita gufatwa miri cyangwa se gufatwa amatekwa kwa bamwe mu batsoda b'i Burundi, barimo by'umwihariko abari baragiye gufatanya n'igisirikare cya FARDC n'abambari baco mu guhangana ndetse no guhashya umutwe wa M23 umaze igihe wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Guhera umwaka uheze abarundi benshi bamaze gufatwa miri, abandi baricwa, abandi bagenda bahura n'akaga gakomeye cyane. Kugeza none leta y'u Burundi yakomeje kugenda irabihakana, ivuga yuko nta basoda babo bigeze bafatwa n'umuhari M23. Icyakora ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amafoto n'amashusho byagiye binyuzwa ku mbuga ngurukana bumenyi byagiye bishimangira ndetse binagaragaza yuko M23 yaba imaze gufata abasoda benshi b'u Burundi, bamwe bakaba banakirwaye barakomeretse bariyo bavugwa, abandi bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bafatwa ndetse bakaba bifuza gutaha, ariko bakaba basaba yuko leta y'u Burundi yakorana na M23 hanyuma bakaba borekurwa, dore ko bashimangira ko ari abarundi muri rusange. Ubu noneho abarundi bagera muri batatu bongeye gufatwa miri nyuma y'imirwano imaze iminsi iba, aho abarundi bari bafatanyije n'imitwe itandukanye yiyomoye kuri FDLR irimo nka FPP, Ruda, Urunana ndetse n'abazarendo basanzwe bafatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye. Abarwanyi ba FPP, Ruda ndetse n'abazarendo bahungiye mu gace ka Kirama na Kamande ahasanzwe hari indiri ya FDLR nyuma yo gukubitwa ku buryo bukomeye cyane. Iki gihe abarundi bo bakaba baraje guhura n'akaga gakomeye cyane. Umuhari M23 wemeje ko ari wo uri kugenzura umupaka uhuza Uganda ndetse na Kongo wa Ishasha, mu gihe Wazalendo iyobowe na General Kadima ishinza ingabo za FARDC kubima amasasu bagahitamo kwihungira, nk'uko by'umwihariko uyu mukomando yabihamirije itangazamakuru ku murongo wa telefone ubwo twamuvugishaga. Umunyamakuru rero by'umwihariko wacu uri mu gice cya Kiwanja kigenzurwa na M23 aravuga yuko agace ka Ishasha kari kamaze igihe kinini cyane kagenzurwa n'abazalendo bafatanyije na FPP ndetse n'izi nyeshyamba cyane cyane z'abanyarwanda ndetse n'ingabo z'abarundi, kandi ngo ndetse n'imiryango y'abarwanyi bo muri Ruda, Urunana na FPP bakaba bakoreraga ubucuruzi kuri uwo mupaka, ndetse bakaba bocaga baronka amahera menshi nyuma yuko ari umupaka ukomeye cyane usanzwe uhuza RDC ndetse n'igihugu ca Uganda. Mu mavideo menshi cyane rero yacaracaye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se kuri murandasi arerekana M23 yakirwa nk'umucunguzi muri Katwiguru ndetse na Ishasha, aho abaturage bari barambiwe by'umwihariko ubwicanyi ndetse n'ubusahuzi bakorerwa n'inyeshyamba za FPP ndetse na Ruda, Urunana ndetse n'abawazalendo nk'uko biriko biravugwa. Agace rero ka Ishasha kafashwe gahuza territoire ya Rucuro ndetse aho muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse naho ku ruhande rwa Uganda. Ishasha ikora mu karere ka Kanungu.
makungu. Abasesenguzi baravuga yuko M23 yubatse umuhora munini cyane w'ubucuruzi uturutse Kanyabayonga Ishasha kugera Ibunagana, ndetse bikaba by'umwihariko byatanze n'ubugenzuzi bunini cyane mu kiyaga cya Lake Edward Rwicanzige uko amakuru ariyo abivuga. Ndetse kugeza amagingo yangaya M23 ikaba ikomeje kugenda irafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Inyabugogo by'umwihariko Inyabugogo ikamyo ya hoho yagonze umunyonzi w'amagare ndetse umugore ahasiga ubuzima bwiwe. Muri Nyabugogo habereye impanuka ikomeye cyane, ni mu gihugu cy'u Rwanda. Impanuka y'ikamyo yahitanye umugore wari uteze igare, umunyonzi wari umutwaye akomereka bikomeye cyane nk'uko biriyo bigaragara. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda Superintendent of Police CP Emmanuel Kayigi aravuga yuko yatewe nuko by'umwihariko umushoferi ataringanyije umuvuduko wiwe, ariko kandi izi kamyo ziho zisanzwe zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa, by'umwihariko ziri mu modoka zikomeje guteza impanuka nyinshi cyane guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Emmanuel Kayigi kandi yanavuze yuko akenshi impanuka ziterwa n'uburangare bw'abatwaye ibinyabiziga. Ikamyo ya hoho rero yakoze iriya mpanuka yari ifite umuvuduko munini cyane, kandi ikaba yari irimo igenda mu muhanda ukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye barimo abanyamaguru ndetse n'abanyonzi. Kuba umuhanda ari nyabagendwa rero ubwabyo ngo byagombye gutuma abantu bitwararika bakagabanya icyo twita umuvuduko. Ati abatwara ibinyabiziga barasabwa kugenda neza cyane mu muhanda, bibuka ko by'umwihariko bawusangiye ndetse n'abandi. Yungamo ko abatwara imodoka nini bakwiriye kubaha ndetse no korohera abatwara imodoka ntoya cyane cyangwa abatwara moto ndetse n'abagare. Ku byerekeranye rero abatwara amakamyo ya hoho, Speaker Kayigi avuga yuko bakunze kwiruka cyane kugira ngo by'umwihariko batunde umucanga, itaka cyangwa se amabuye inshuro nyinshi cyane. Yakomeje agira ati kubahiriza amategeko ni ngombwa, ariko kandi abantu bakwiriye kwirinda uburangare kuko by'umwihariko usanga hari abakora impanuka bitewe no kurangara. Speaker Kayigi rero by'umwihariko asaba abantu kubahiriza gahunda ya tuneless kuko by'umwihariko ifasha kugenzura ndetse no gukora ibyo umuntu ashinzwe neza bitamugizeho ingaruka cyangwa se ngo zibe zoshika ku bandi. Asaba abatwara ibinyabiziga kureka gutwara imodoka igihe bazi ko banyoye ibisindisha bigateza impanuka mu muhanda. Yibukije kandi abashoferi bose kwirinda kuvugira kuri telefone batwaye ibinyabiziga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kamala Harris yashwishurije Donald Trump wamutumiye mu kiganiro mpaka kuko yari asanzwe abigenza na mugenzi we cyangwa se n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bagiye kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Kamala Harris yamaze gutangaza ko atazitabira ikiganiro mpaka yatuwemo na Donald Trump kuri Fox News nyuma y'uko nawe yanze kubahiriza gahunda y'ikiganiro mpaka bagombaga kugirana mbere. Ubu bose bakaba batangiye guta nabo basuzugurana. Uyu Vice Perezida wa Joe Biden, Kamala Harris, uri imbere cyane mu bahabwaga amahirwe ku mwanya wa perezida, yavuze yuko atazaganira na Donald Trump kuri Fox News mu gihe azaba ataritabira ikiganiro cya mbere cyari giteganyijwe kuri ABC News, igitangazamakuru gikomeye cyane guturuka ngaha i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwa gatanu nibwo Trump yavuze yuko yiteguye kuganira na Harris ku itariki 4 Nzeri kuri Fox News. Ecakora gahunda yari ihari isanzwe izwi ni ikiganiro kizahuza abo bombi ku itariki 10 Nzeri, nubwo Trump yumvikanye kenshi abyanga avuga yuko iyo televiziyo yegamiye kuri Kamala Harris. Uruhande rwa Kamala Harris narwo rero rukavuga yuko Fox News yegamiye kuri Donald Trump. Itangazo itsinda rishinzwe kwamamaza Kamala Harris ryashyize hanze kuri wa gatandatu
itariki zitatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 ryagize riti Trump akeneye kureka gukina imikino akazabanza kwitabira ikiganiro twari twemeje mbere. Bavuze ko ikiganiro cya ABC News arico kigomba kubanza ibindi bikaza inyuma. Ikiganiro cyaherukaga by'umwihariko ni cahuje Trump ndetse na Joe Biden muri Kamena, cyarangiye Trump ahabwa amahirwe menshi yo gutsinda kubera ko by'umwihariko uburyo yakitwayemo. Joe Biden yakitwayemo. Joe Biden yo kwitwara nabi, iyo akaza kwitwara nabi yaje no kwivana mu bahatanye ashyigikira Kamala Harris usanzwe ari vice perezida wiwe. Abakurikiranira hafi rero ibikomeje kuja imbere mu kwiyamamaza muri Amerika bavuga yuko kuba Fox News ari nk'umutego yateze Kamala Harris, ndetse ko bikomeje kuvugwa ko Trump yoba afite ubwoba bwo kuganira na Kamala Harris kuko ari we intyoza mu magambo, ko ntawe by'umwihariko ahuriye na Biden. Baherutse kuganira akamusebya kuri televiziyo yari ikurikiranywe n'imbaga nyamwinshi n'abaturage benshi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Tugarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buraruko bw'ico gihugu, nyuma y'uko M23 ifashe umuhora munini cyane ndetse n'ibice bifata ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu ca Uganda, habaye inama yahuje abaturage. Akaba ari inama by'umwihariko baje kugenda bashimangira ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda bafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse no gukora ubutegetsi bwa Président Félix Antoine Tshisekedi. Twongere gusubira mu masaha ari imbere. Iyi niyo mbonesha kure imwe rudendo ushobora kuronkaho amakuru agiye atandukanye kandi